5 Orlando Pirates North Golden Arrows sanibona bafethu uVano so namhlanje ngizokhuluma ngama positives nama negatives ale game ade siyibuka namhlanje kodwa ke awekho ama negatives athina le game ngibonele bafethu igame ade siyibuka namhlanje igame ade imnandi indlela eyisimanga bafethu lapho khona ke Orlando Pirates adidinga khona u3 points and nakhona futhi ke utholile lo 3 points and kodwa ke ikwazile ukuthi ke ishaye iGolden Arrows ngamagoli awu5 amagoli amabili aqhamuka kuMfukeng namagoli amabili aqhamuka kuOswina Police negoli elilodwa ke le on goal from ugoalkeeper wayo iGolden Arrows. So lana bafethu ngizokhuluma nje ngendlela Orlando Pirates eyudlale ngakhona lo mdlalo lo ne-approach ngakhona le game le bafethu ngokwami ucoach la uqhamuke nobuchule uqhamuke nobuhlakani kakhulu because ubonile ukuthi ke indlela Orlando Pirates eyadlala ngakhona last game against iTS Galaxy. iTS Galaxy siyayazi kuyi-team enjani na ekwazi ukuthi i-defense ihlale deep i-defende and futhi ke iTS Galaxy iyakwazi ke ukuthi i-attack iphushe ama-team adlala nayo similar as iGolden Arrows. Na iGolden Arrows iyakwazi ukuthi i-attack and iyakwazi ukuthi sit deep i-defend. So what decide ucoach ukuthi ke angashintshi ischeme sakhe because mungase ubheke nje idlele esi-line up engakhona same as last time sibelebele and uOdion Hoto ama wing backs i-center back pairing yethu bafethu isayiyona ayishintshanga with number 10 kuMfukeng mase ukuthi ke i-winger kube ubani na uMoremi and Oswina Police mase ukuthi ke lapha number 9 kube ubani na kube uMbuthuma as our main striker nemtajela enombatha eswini ibona ke bafethu ade bephethe indish ibona kade beshala amapass abaleka so njwani ibona nje i-approach bafethu ibiyifana ngempela indlela esi-approach ngakhona le game le bifanele so obviously Orlando Pirates ibidinga more goals kule game le so indlela ke Arrows iapproachela ngakhona le game le I feel like ngokwami Arrows ivele yasaba nje zibekwa ivele nje yasaba zibekwa because nilibonile ithuba uMfukeng alishwebile igame sathanda kuqala yabo cishe uMfukeng wakora nje igoli igame sathanda kuqala because uMfukeng ubeshisa ngempela kule game mina ngokwami abantu abaningi abakhuluma nje iqiniso yaba bakhuluma iqiniso this is the best season uMfukeng aseke baba nayo egqoke ijersey Orlando Pirates. Yabo ngangitshela wena ngokwakho but mina ngokwami uMfukeng ever since ngambona edlalela Orlando Pirates this is the best season yaMfukeng edlalela Orlando Pirates umjida ushisa ngempela but ke nangu noSwina Police nawo uyamlandela kancane ungangitshela wena ngokwakho ubani umdlalo ongamnikeza iplayer of the season PSL player of the season between the two players okuOswina Police and uRelebohile Mfukeng but ke ngingamnikeza mina uMfukeng ukhona kuma conversation khulume nje ngegame ipace yale game namhlanje bafethu ibimnandi kakhulu ipace yale game because amadlali bebegijimisana kakhulu yabo abadlali beArrows nebePirates bebegijimisana kakhulu bebazi ngempela ukuthi ke le game le ibaleke kanjani because na iGolden Arrows ifuna ukukhuphuka lapha ezantsi bafethu so itempo ye game ibi high kakhulu yabo ama team uthu abefuna ukukora kuqala but ke iOrlando Pirates iyazile ukuthi ke uma ikora kuqala ama fans azoba behind yona so yase ke ilithola igoli lokuqala eliqhamuka kubani nayo kuMfukeng a beautiful goal from uRelebohile Mfukeng bafethu a beautiful goal umjida maningi amagoli amahle sewakorile kule season but ke lela goal alikorile bafethu ukhombisile umjida ukuthi ke iconfidence yakhe ihigh and abantu abaningi bakhuluma ngaye left and right and lento le iyakhombisa ukuthi ke ayimhluphi kakhulu because yena uyiphendulela le egroundini akakhulumi kakhulu ku social media nani yena nje into ayishoyo uphendule egroundini ama results and indlela adlala ngakhona iyona emkhulumelayo abadlali abaningi kumele benze njalo kubele benze njengomfukeng bangakhulumi kakhulu bakhulume neintatheli benze izinto left and right no kumele bafunde benze izinto egroundini yabo bangafani nje ngomotlo abakhulumayo bangenzi lutho but ke kunento engizokhuluma ngayo le yenze ucoach Orlando Pirates yabo abantu abaningi bayinotice lento le but ke ever since sidrope uMakehleni Makhawula yabo ama team esidlala nawo siyawazi ukuthi lawo team lawo ahlala kakhulu emuva iyona into adisibulala le kakhulu mesiwathola ama chances iOrlando Pirates ibiwathola ama chances ingacapitalize kulo ma chances ewatholayo yabo ama chances besiwathola kakhulu kodwa ke besingakwazi ukuthi sikore phambili sabona ukuthi okay nje wasidlala nama team asitha at the back why don't we drop unumber 6 singamqalisa unumber 6 because siyawazi lama team lawo ayathanda ukuthi ke akhuphuke kakhulu asebenzisa ama counter attacks yabo sidrope unumber 6 bese mdropa unumber 6 sizokwenza njani na sizokwazi ukuthi ke sidlalise ama wing backs ane speed yabo ama wing backs ane speed azokwazi track back okubani na okusibelebele benobani na benodion Hoto bazokwazi ba track back bazocover uma kukhona ingozi zani na zama set piece not ama set piece per se
not ama set piece, but ke uma ama team eshaya ama counter attacks bazokwazi abajida basheshe babuye fast okuyini ade beyenza namhlanje badrop banina badrop number 6 bafake i-double 8 i-double 8 namhlanje bafethu iyona besiza kakhulu because if we are playing high obanina unemtajelo ubekwa ukuthi akhuphuke aye phambili ayo add kule attack asebenzisana usuna police ubengena deep angene phakathi nendawo iswing yabo akwakusadlalisane lapha nonemtajela same as umfukeng nawo bekhona lapha ibhola so ibhola bebel rotate between unemtajela and usuna police bekune triangle nje abajida baloku beyidlala lapha eyenza i defense ye Golden Arrows ilahleke ngempela because ibhola bebelinoka lapha eswing with ubanina uTalent Mbatha esemuva egade any mistake ezowenzakala mase yafika uTalent Mbatha azolushanela lelo bhola vele uTalent Mbatha uyi box to box njobe i-box to box nje ama defenders ayasaba ukuthi uzokhahlela nanoma inini so lokho kwenza Orlando Pirates ibe i-threat kakhulu ekuscoreni ama goals because there are many attacking players akhona vele available so uMbatha meliphethe ibhola obvious uzoshaya ipass sebevikile vele already eplayer la kumfukeng uzokwazi ukakhahlele eplayer la kunomtajelo uzokwazi ukakhahlele eplayer la kuTsepa Ngorem uzokwazi ukakhahlele and eplayer la kuSona Police so kusinikeza ama chances amaningi ukuthi ke sikwazi ukuthi ke sikapitalize ngokudlalisa i-double 8 because labadlali minded ba attacking yabo and usibelebele benobanina usibelebele bonoDion Hotso ibona abayikhoya le attack because bona ba edama numbers phambili jwabezo edama numbers lama wingers lawa ethu avela inverte angene phakathi azo edama numbers nawo wona central so kukhoza i-traffic laphana i-defense eGolden Arrows ingazi izomakaba iyona ke into eyenza Orlando Pirates lamathuba lawo eba nawo right now i-capitalize kona ngithanda nje ukushayela izandla i-technical team bakwazi ukuthi bayihlalele phansi lento le bayibone inkingi besibhekene nayo phambili ukuthi ke besiba nayo inkinga phambili but ke singazi ukuthi ke sizoyixazulula kanjani still ke kodwa ke i-striker asiscore right now njengoba singakore nje i-striker mina ngokwami I feel like uMbuthuma they are using uMbuthuma as a decoy striker. They are using uMbuthuma right there as a decoy striker umjida uphazamisa ama defenders ukuthi ke angamaki kakhulu njengoba nje uMbuthuma bengezi bammake leyo nto idalani na idala ukuthi ama wingers ethu noma ke ama attacking players wethu abe nespace njoba umjida uzoba offside ngale ame ngale kuzoba khona ozomgada umjida bezomgada ucreator ukuthi kube khona leso space esiba khona for ama players ukuthi ke akwazi usebenzise sikora amagoli umjida they are using him as a decoy striker so ukuthi umjida utholile ithuba namhlanje as a header ibhola lapha but ke ilanga ngena yabo angazi ngempela ngokwami umjida udingani but ke yena engawuse ngaqhubeka adlale ngalendlela adlala ngakhona Orlando Pirates isebenzele kuyena isebenzele phezulu kwakhe bese ngaqhubeka kanje thina singakwazi siyiwine ileague but ke we have to pray and hope Mamelodi Sundowns iyawa dropa amaphuzu but ngokwami I'm really happy indlela edlala ngakhona wena ke ungangitshela how do you feel regarding